Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора дастгирӣ мекунем бо лайкҳои худатон ва касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, ҳатман дар канал обуна шавен ва ҳама рӯза шумо метавонед аз нархи навои мошино дар Тоҷикистон бохабар шавен ва инчунин ҳамаи ҳамин мошиноро шумо метавонед тариқи алиф бо кредит дастрас намоед. Саломат бошед. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Кемри ду бародаро 2009 сол, объемаш 2.4 Америка. Як тамошо мекунем. Я салонуш бошам як бинем. Задни камера дора. Чехол, электропакет, 4 электропакет, коробкаш автомат, чехолои нав, ҳама набуруш кор мекунад. Сесяни зур. Ира чанд тафтеси яка? 115 бо савдо меша. Номро чанд ай? номрои телефон табгу 900 08 06 96. марамат занг бизанед када хатиш муомила кунед. мошини ки ин ҳол дасте метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед бародаро. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улами чехоло аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чехоло мебинед ки тамоми ин чехоло ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шуморо ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф пулод намешава ҳайф, мошина фасон бикун душман бина кина кайф. фанди бародарҷон биё нахе чехолоро биза, зимистон шидеса гармак мегардид. саломат бошед. марамат BMW F10 солуш 2012, объем моторуш D дизеле бародаро, вагон. мошинои таги навест. салон шаг мегирем, салон шам як тамошо кунем. ин дарош вақткам даст боку. ина дарош вақткам аё. گوش میکنی як نه چند سوم فته سایرا خب 210,000 сомонӣ. номеро 92 660 99 90. ина бародаро камтар хаҷу камтара мумкин ки безебтар биёд. Pradо 2019 солай. Дизелай объемыш. Мошин вагон. дарош вақт камай соҳибаш калитош дертар мераса бародаро.
ایرا چند سون گفته سای؟ کی؟ چند سمایی؟ 850,000 سومونی برادرم. رادوی نو سالش 2019. نمرش 92 788 88 87. نه مرسدس باردارو 96 سال объемش 1.8 газ бензин гази евро 4 дора я тамошо мекунем Дарой хубиш ручной. Дарой пеш электропакет, люк дора, коробкаш механик. Гази евро 4. چند هفته شکا؟ 43 تا با معامله میشه. نمرات 93 759 71 77 مرامت زنگ زنه کده خطیش معامله کنین ماشینی که این حال دستین میتونین طریق الف کردید خریداری نماین باردارم اوپل خچبک سالش 94 سال 4 تا بالون نو موتور 1.6 گازو بنزین اون سالش اسیم کنم ببینن یک ساله حجت داره نمرش ترانزیت نه سالانش خیلی شده کانسانرش کار میکنه коробкаш механика های حجبکوی داره коробкаш механика های نرخ چند خواهد 28,000 با معامله داره این ماشین با میتونه طریق الف کردیت خریداری نماین نمرتون چند دکه 934 44 45 24 میتونه زن زنه با معامله کنه اوپل وکترا 94 سال موتورش 1.6 4 تا بالون نو یک ساله حجت داره نوع سالانش سیون کنه بینید برادرها اینا نمروش پدرکه نرخش چند قدر 30 تا با ارزونه 30 تا با معامله داره اینا سالانش چیخولوی خوب زدگی های چخیل دست دادن دو تا داری پیش الکتروپاکت کانسانرش کار میکنه коробкаш مکانیکا های این ماشین با شما میتونید طریق الف کردیت خریداری نماین نمرتون چند دکه 884 05 16 16 میتونید زن زن با معامله کنه لکسوس RX 350 سالش 2008 سال 4 تا بالون نو دیسکو زادسکو айхачан نازی سالانش سیون کنه یک ساله اوجا تاینوفکا میشه این بور کنار جره است دارم میشه نه موتورش چند دکه موتورش سیونی بنزین خالی ماشین عموما گشتگی نیست سسته‌ای واگن اینا همه کوژا لوکس سکامنکو همه لیف
چه دست دادم هر 14 الکتروپاکت مولتیرول داره کنسانرش کار میکنه زنی کامera مانیتور коробкаш автоматикай лифтовой скамейка ҳама сатоис кор мекунад нархш чанд қаяка 135 дора бо муомила дора номерошон 918 31 35 35 метонен зан занен бо муомила кунен бо метонен тариқи алиф кредит харидор намоед. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.kj ё ба рақами 900 занг занед.